Assalamualaikum bunda-bunda semuanya. Hari ini Loka Masteri sama jemalan dan bolaku. Nih, anakku di mana galah? Dia kata aku. Magalo ka pa ako ang bota video ka. Bota, na lo tete sa pula kanito man lalapit na sa way. Bota, no, kanito lalapit na sa way. Tigula ni. Dene na ka muro ng pasari. Motot ko na. Leula plebe man eh. Leuna na ko to. Ada pintu kan eh. Wala pasari. Kabato na mata. Kabato na teka lang makalu eh. Muwangin eh, mabukan desat telo. Mabubara na mate. Diyan ka na mata. Hey, maga sa nakatamano peso. Maga si. Maga sa nakatamano peso. Tidak kaja lo, laki-laki bu konte. Konte ngaga ne. Konte bunda-bunda. Kena gaji mo ne. Kena 100 juta botang. Gajinya bundela. Puasa gaji mo ne, gaji na pala bundela. Sudah lima konte ne pacak pudata. Ngaku lah gaji kama tuh kan botang. Nulah 200 juta gajiku. Kene, kalau aku ketulu-tulu tindo ko jolo. Ko jolo mandro ne. Lu pula ada ka seding. Mati video ko. Kalau mandra ngambota, ada ka bale. Balik ka di ka bale ne. Tiga rojo ke doni, balik tong kula wali 5 kilo si badaging. 5 meter baru ngambota. Sana bale tungkul 5 kilo si badaging. Oh, berarti doni ne ketulu-tulu ka meli bale. Si bawa daging. Libur jalo mandre, pada ka bale. Terasi aga ne. Pakai bubu aku nggak bicara Korea, maka dan ihau maluku, kedo-kedo bitoku. Moto teras dia tuh kakak mota, nindang di mana nindang situ teras ya, kalau mandre baru pak, lo kan pada beli. Jadi ya, nindang di jalo. Nggak ada apa aja mota. Astaga ne, wal lupain. Dadah nih. Dadah bota, aja si Monro. Oh, bener turun kan nih. Ambari ke sate. Resta sebelum sekolah ki pagur ya pelajaran resana lagi kurang sih ditambah dikurangi sih kurang sih dikurangi dikali sih nomor Paula bimbing lo kasih di sekolah mana ke mana kok nih kemana kok Meresalah ada pelema sekolah ki sardi ina tuh dewasa bu ya bimbing pameresalah ada ko masih sekolah ki napa guru kak guru mah bilang maka dewan nasa nawitaw kinakro one jadi ero na bingulada kayak bimbing pada kisar di masa nalek kagure kurang-kurangan 2 kurang 1 dewi sengi naleka contoh kesangkramu 2 mandre cedi siagemu sesa agana paling pudangi guru pidagur digau sesa pandarang lada oh liwan itu sekamu ko namu contoh nalaku gurumu mandre menato Madi mandre gurumu beramat ceko. Per kilo ke cinong. Mana sopon? Bulu ki mati. Sardi, la ke tegi ko. Aja mobi ka sardi. Aga pala. Ambotang. Yala ko tadi. Gelo tuh paya nure nambonai. Ada tangan bonai pakai nyatanya na. Aja mak tenina tu tamu atinya matu.
Bati kami ngeranyir dan rina surong kan ini ki. Ngerasan diri pala ambok tanpa ya lo kali semasa pamaku nyeng. Terus ini pala pamakmu kumacay itu do tanay. Garita, ini tepo ko. Jangan dia mau tenai sedangkan lagi air kalau kesapa aku. Seropo jangan melolok ke masapa. Iya, ngagem mo indo logo, macai ko jago kasapa po jengakku. Kede, macam sini nenek tu jangan ni. Hai, masih Rika pergi dola ko di kampung. Pak anak-anak berupa diri kak. Sab. Terus joka. Pajak melodi. Dewi Sandra. Mas Mega na prop silakin na. Beratu pitu plus edite. Mendongok-dongok metro ya menonton berita. Kayaknya laki na Dewi Sandra, laki na Sandra Dewi, lah dongok. Awis seng dulu lah. Pasan na perpada tak? Irca dia. Dewi Sandra, Irca di Tosi. Sandra Dewi. Jadi setegan krop. Mau krop silakin na. Mejo lo play pada aku sabse. Aku nampi dah kasap siya. Sabse. Dia mesiri maka di kampung. Nah, anak-anak berupa diri ki. Si jadi kasap siya. Tapi lo dagay. Baru dia semaka aja. Mati itu mondro boleh. Sabse nge. Mai ko dah suruh santai sisa yang botang. Kemon bro, dasar santai. Ini macam santai mati nih. Saya kena tuh santai. Undi. Masa macam biasa mas santai latok na latok. Dan letu kita roh. Aja nama jauh kesapi saya. Latok-latokku mulu-mulu nih. Kan keburet tahu. Nama kiri santai. Kira dengan santai. Kalau aku di santai, silongko. Beti apa lo di santai. Apalagi na mau lo mau pak. Lo kepan racu kurtel lu. Lagi ni purma kada. Aku ndak bisa hidup tanpamu. Kaulah separuh nyawaku. Kau mati kau deh tua lakai. Ada aku di rumah telinga. Soalnya aku nggak. Irpura mantaku. Kesedilah. Purma kada. Atau ada tak jantung. Aku tampang. Bagaikan lo tiga bisena. Teruntuk ada nih. Mabuk itu anak-anak. Wah, jatapan laki. Berarti dari gang telinga ada dalam akun dekat tuh saya. Au, jadi satu siang. Kamu sekolah apa tuh? Penyambut taruh. Ini Taruh ya. oh yang botang. Jangan sendiri. Aku yang salah baru. Sini nyerang saya. Aduh. Masuk kemana Mondi? Masaka. Ini cuma aku yang botangnya. Aja na jangko. Bawa jorno. Iko dulu celebe memo ko. Joni ni padang Joni ni kiere. Yeto Joni yeto uri. Maksono. Iya ko Mondi. Kadang nenekku napamu narut-narut ko. Oli mana nih? Mau dibito geraga. Iya kok sapi saya. Amal jago nih. Jadi oleh perang satu saya. Jadi oleh ini bagaimana? Bebe, kurang kencang nih. Ne ganti ko ne. Mate katu. Ne. Kalau ada baku gora, ada nangkling ini nemu. Dia bunyi. Iko dulu lah jaga ko ah. Terjamin nenekku. Tolong. Indalagang. Nah, kena naman di dulap ko ku. Nek, tolong. Indalagang. Nek. Nek, tolong. Nek, tolong. Hai, agak manung ko kang ipo ku. Nek. Nek, tolong. Satu, karena dia na. Sapi saya, dan Victor kiro. Nenek. Hati-hati makanya ko ah. Nek kumajalo nek putu rujak tinggi. Maksono. Negara mana na, dagang metorika. Mau kajol tama-tama. Pasang reko, ko dapat pasaulikin mana ko. Satu, sekarang ini nambota. Kita mai pambona. Mata tuh lari no. Oi, amala lari. Dia mela minta murek kumajalo. Nek, aku di malam mondor ke tu. Kalau kai.
Kasi malam mo tetap itu nih. Karena pasti di mandiri buka. Kasi mo jagro ka nih. Tonya jagoro kamu remang bonai. Bukan ganti boleh pasti nih di mandiri nih. Paano kasi di camon untuk katini. Yan pada tuh masih di polisi ninja. Punya pita pun ke puli. Aja nama cerewe. Pak kamu fe more be danos tuwe. Pala nama cai bonyo ke tu. Kamu nama. Pedih betul. Woi, aku malah lagi mana? Aku lalu ko. Anu Pak Desa, Indo logo. Datang magis bambu naik. Weh, semrat tuh hana po yedi he. Natumpu mana ngafo kambo. Meja lo beda aku kue. Ardula, kali Pak Desa. Woi, kena biro. Ayo, kena liro, lo kena ready. Kau juga kan nekadi jamet melo ah. Yo, ala mana ni? Harus juga no. Wah, jangan becis ya. Dukun mai. Lah, pencapa desa, maju di nero. Sana sige akar kumagai. Pak Desa, maju nih tak, tapi papi tak, ngepesai. Anu kasi na puro na sipi tang tamo kang kumray dewasa macheto ni tama na de pala na tama manong ututoy tangay de digaga mache ni kar kasi na ko tangay de tas sipi liwa padi pa mapija makawasa kasi yok kebulan pa mantri na sunti supaya pa aja kayak na mapija. Wih pasti pa. Oh, anit Pak Desa, peringatan. Kau macini dia pada bene, mesti nyuan tengah mitai. Makanya sipi tanga. Nula memang kapakasih peringatan. Pak macam ni dewa bene. Makanya kasih tangan na pula kai. Kung kapalay kasih di mo jolo ko tudupin rangka jolo. Upake ma bene. Dia tu mereka paman teri kuda Pak Desa. Masalah isi. Palak kay nene. Makanya pula kasih dulu lah. Na masalah itu pula na Pak Mantri. Palakay nene. Oh, bicara Pak Desa, ya lepin rengki di. Serangkan lagi je nih, kuku subuh. Majalo, musisa. Kenapa nolito? Rosa. Mandi matu joni musapi se. Pamajalo mau bi rosa. Junik yang apa pakai? Koi, kalau dulu di sememe, maaf joni mue. Mandi lepai, daripada mati kapre. Wah, sudah mana nih tuh mampu ngebahas Joni? Karena mau pikir deh, karena mobil rosa, kayak Joni kuliah apa sih nih? Puangnya. Mantra sekatu. Jadi bajalan satu-satu nih tuh Pak Desa. Tekompa bawa nih, kompa sepeda. Langsung Pak aja mafadi. Oh ya tuh kafe. Wah, aja merari Pak Desa, bisa. Harga cede. Angkat jam ada tuh di kok. Dia udah sapi seng. Upo dami bawang. Aku masa dulu lah. Usuruh kak kumpai sepeda. Tanya Pak Gampung ya deh dulu lah. Pariar piye deh. Cepuli semana. Pak aku macei kak. Pada tok mana tuh lumu? Ada pengkawa desa. Ada yang untuk kawan Desa. Resna fle. Ya, lisuna. Makan apa lagi ya? Nama lagi si Pak Mantri. Nanay din nariari kak. Nasuruh na agad kompai pakai kompas sepeda. Natang itu apa gampung. Rasa ka to. Buang. Jadi tadi Pak Desa. Degauta cepet tuh. Udah kabar kasih jolo istirahat akunya. Paden re. Mau kawas aja ke bolata.
Baka maserasun ti Joniku kasi papurna si Pitange. Tapi makada denre dulu lakonnya si bawa mondi. Mas lewi si gerena Pak Mantri. Pak botingi nenena. Jadi istirahat kasih jolokonnya. Abinin menggati Pak Desa. Cicap na si Pitange. Ini napi jalan semerete. Beko si cerana lo kama beni kote. Na depo baja ganda dui vapen reku. Sa gamit ko lo cewek ta. 70 juta kata nel lau. Engko si agam ada punga di tak Pak Desa. Nape 3 juta mah ada pun kata. Dulu kasih tambahan kajolo. Anda pulau na pitu. Kurang tu buat tidi. Naku pelisung aki. Ondro ko Pak Desa. Papa pari yalo Pak Bene ko. Na telu baju tadi mo. Itu mikulo kipata. Ude. Deto. Gila tu dia main cerita. Dia tu ditima hati dia. Kejo ni lo mati. Nek, mana kedeng aku tiba-tiba sama aku kamu reku. Jaga kamu remo temi kaden ta kurang botang, makalasi mah, pak dah kalasi, nono ketemu di si badulla. Iya, coba nenek mah kelasi. Wadi ko siapa lengan mureku ambonai di timur kota. Jadi kemate ke timur kota nasadi, pada itu viral dan lopat cek. Sebab tahu viral ki baja nek, no komentar YouTube kada ku tunggu ko di bone. Lutu gitu mah pesawat. Enak sardi, lo ketulu-tulu matindro ko, aja mau tulu-tulu makuk kue, kaya metoka tu mah pesawat. Sebab tahu ketulu-tulu jadi nyata. Ketaruh pada setudah-tudah nek. Bapak papi, juga kila proi. Kada mau disibadu 15 dendangi. Ketonga tar pada satu batu dah. Betul, ke kila proi. Uang. Uang. Alhamdulillah. Aku ada itu ni terkain dolo ku si bapona. Pasti kasi masalah lo pulau na pada kak. Ya lagi ke masalah lopoku. Tegi mo na subuhan ki pada senek, dia tak dulu runtuh. Lo kena meta lo kata aja yang kebulana. Itu nama sobong hati. Itu. Sing, perisan mati di. Pasti mati dulu go. Kepo mati cepu Pak Desa. Maka dah pur di jemok pona, ambok tang. Wah mas Hapiseng, itu saya udah seruntuk Pak Desa. Dia tu macai. Iya. Sandai ni sepermasalahnya. Perasaan kirim je semeriang, menjuk ngojek. Ni ada ya, aku ronjok ngojek. Mana kada melo jadi pengojek? Pia lo kak, asal segi magande makun rai. Bini na kata digandeng, nyaman na. Iya, ganden binen tu pada tok lakin na. Ih, tendo lo bro. Makin itu dulu. Tendo lo bro. Mana telah bagi? Pege, Haru lah buta. mas sobuki sampai se. Pako dia penesu murai nambotang, nafan raski, apa tanah liki. Aduh. Umurun tu mau disibadu lah nelo, kumagai. Mau kali kengi do selesai. Lo ketupan rasai. Selesai, siap lupai. Lo kena boleh menek. Kamu tamu bola na pada desa dia pun diletu. Lima kering sapi seng, Bawa kelingan saya bagai atau banta. ngeruntuk tindolo go. Napa tanah liki, lokin wacapu. Ada yang juga ada susah bisa. Kamu pin apa mesu.
Astagfirullah bota, tapaliwak ka. Ojo ko naman eh. Agak si malam mo natutok ka to. Agak si malam tapaliwan eh. Kaya bulan pa dese. Ha? Tapaliwak sa ka bota. Ayo ko naman eh. Malam pelaku eh. Ako sa dibuaki. Kanya, jemala pa ko lalange. Waya cede to buang. Upo nene, saja ni na di punta buka sandalamu. Wah, jangan bicara ko to lepa man sandala. Ano wai? Siap. Nek, aja mo tuh dah ketu, kekira letak aja nih. Aja na tatame lalam botang. Kuningnya mang tatade pa desa. Dapat tahu kebarana pa desa lenya itu na todo. Apalagi memang pide malay. Berarti mantap perampok nih. Aja maruka botang. Nah, kering ke madu tawe. Dapur ma bisa botang. Mana kan nek? Pada ta mulut tu dah. Kok tuh dah kan nek? Tak tumpu juniku. Tak babe-babe. Sebar ketenana ya kok kena bawe. Tu dah no. Nek, tengok ko sa di pa desa. Ano po to na? Luto na sa dinjam bang. Kuan realengi. Pasabara. Deko nulay. Deko carana. Malupu kalau toko jambang. Jamba na jolo ne, tapaka mandre. Sambar nga to sa dinana ya kok kena bawe. Aja tuli jagru luku ne, madongo ka matu mengaji. Sana meto mo macam mengaji. Baca ka tu mengaji ne, reko soplok api itu teme. Borona. Kanda na to na no renambo nai. Harus ka maboro ne, pamure ku maboro. Acurita nambo tatay. Ajung pacetay na ne, pamakabong. Dia maruka na kay himata pa desa pa desa no di isuk ko.